Kalingina Kennedy aki panasum en Honolulu en Hawaii kat kawalan to kishan ringi na aulu o tolingol tolu shan rim shinge aki me fakulo mala singkat ki osina wusila kumnge belcha flashing akum osun in person apa am taurum dal kiti siapalain singal ama singal George singalai ko singal yan nga fulako ki mandi siya Aki nga di ko miyak nga na naingan na pa nga ki fakulo malat na singkat la para ki nga academic nga siyak ng tuyak sarham ki may funeral sila siya thank you ma enchi nga academy la punawangin may relationship la kom na singkat la kan nga maya show nga iye nangale ingan na pa ke la lain siya mit pensimit katram from right after NGL when le kalma siya nga kung tram ke ka tram ke lang silang ka tram ke fin pang mamasikyak ke mo la siya tram ke lalad fin la kung itinakilin la nagawa masikyak ke mo la siya sovereignty lang ka dahil Leila ilan ito ilakilin nagawa maasyo kumarang ama Kaya ako mo sine anikin me nga di la shuwe Stephen dalalet na. Ike bina tabla si uyers ni kiya nga ram si lane your first thing that came out of his mouth in siya kung forget. Nga fan sila honestly mga faka pa you're doing good. Kung alnak kam pa rin na pa you actually are doing way better than I expected. Now, Kesho pinasyampram lakum, ingin na at this point in our lives na kimola kuma katakali na pay la manapay sila mola kuma me katik we cannot do it without God. Kadi singwang ki mola kuma ya na pay ngalal mo kum obvious dekat ale kada kui na pay ki vaccine. Ahora panakikatil si nasikngan me set up masingiya me Mike Supo speaker sintit ngayon awayan monitor singing aki orek makin kitin kalwini na in me shabram ki me lang sila kat na si kuma pangi ko sila kum from the rest of our time kitin siya kitin arrange na kumin me coin ta ko kitin share Ficha ginash may chido ka in week at puro mo plan sila kung ngayon na kita taking marriage la week at yang pel next time ako may taka masinang aki without further ado I'm gonna go ahead and do an introduction kaya nati pangay kung ako kasi hina finan Nebraska Ingina got all on goals mo got ingina got eat yours eat yours Bongol dito siya nakal na kung awli may kors metiki kat akum Henry kung lime kors Toing dito siya nga 237 ngina ngaki akalim ye ngaki pa na sin may ma wikat pa ngina ngaki akalimila plan sila Kennedy tikin Mary se kada plan ikin dawat orela inas pel sin week si kitin matawat me share kaslang katoena Fincha klasa kitin complimenti me
masima Shirley ma orel alena dal organize ma nakriwal dal me aki water dal ingin al dal me akfashi mo dal na nga nagigos long kay person na ngakalim ni shiwas lang alin na we have to give credit where credit is due and as Shirley well lang tiginis na siya tigin Triskel. Man, it's an understatement you got that mother doing a good job. And manaw pe siya patal rel nga matal akia man go you know na intention sila la kenati mawia il dangila wan le ki me December mid December. Leni kaksi angel wan December akos. oh December akos. Abang isa nga kay kat pangay may feature pa kita taw ko din at least once a week we share man na format sige daw we will not la if ka may outcome ke to kita ron ang silan may o yan na kifin pa kat Lucisian school kita cover pretty much malutut na phone siya na week singen na kan ona kinga kalamya may sapta long wala ko sa Deuteronomy Fossinyaw niki longol siye pa reading scripture siya makita shamrap king. The Trump wit na phone sing apang may mama kidero bising makena tiyo tay lang ako lang mala ang singkat la katkay shuan niki masing gide share malutut ke wit na phone sing shuan niki ngaya matawa ke sila ko non ko isang guest la me ako si ka feedback sila ngayon na meperoy le wala peroy si na nga sure na nga chiging an read di me read sila next time kita or me live sila I can assure you nga share me reading scripture of the screen siya nga screen share kung den mo kayo hindi kikat akate kanya Kanye. Lenbo. Kau kunamalap. Lumalap. Okay. Kawange feedback lang metiki pelni ko makita sa school nga run it like kadaro sa school me session siya kaya ay pa kita ngari di na mayakalan me siya nga manawiyak siya kita or eventually kita sukla may tika volunteer kita naro me memory first sini may talang na tate read me dati kita hindi kaya pala I memorized na really memory first thing. Isa pang pa mas makita kayo recruit italik na atas ngitan ka we volunteer na kaya Kennedy okay kal anak ya kalau may ake fakulo malap na singkat ke maulas kayo siya ni misenge aulu ang alu nang quickly share me world clock singe fin pa nga kayo na akin ako then orient yourself Kuda dito la en Seattle ko en ye ma time la da ni na en kuam ika chenri en kuam il man te ni na ausinga will ang alu ke tu te ngin man te ni na en ko shai en se finan ko shai el dal man te ausinga siang alu en palawel au ya ang alu ke me lu tu ngin man te en Nashville Tennessee el dal chenri awon ko sang alu ke kon me Henry and Chuk Marconisha dal Monte au singa ulang alua ke lituteng en Seattle pas la may clash pas la siya ulat finan Seattle dal awa ko sang alua ke kon me Henry na development to ke Henry rather and Samoa dal Monday au siyang alua Dallas Texas 6:42 p.m. ke Henry Berlin Germany and Quachland en kwachile en match le laus nga luo nita nga luo algala nga luo
Kalkaman to ngin. Wangi ngaki share me kudanito me time world clock sine. Nge Kuwait nga sila kin me school ngin sang ikas la me tagani sila sina. Me proil. On sugo nga sang me ikas la on sugo me makat kaya nam tao sugo nga let me see. On sugo nga fat mo long si yok na. Long si long yok na un Kevin Jackson go bang kat pa katyak ina kasi nga kasa shimi on mamata ngasam la akushima spenge taking Wilfred ma dan tangi plon pesenge tangan gina dai we got on ngai tan lang Pastor William pa Delphine long pace la singali na fuku na pa nga Pastor William ba pace yon nga na inner pa tana ingin na dan kiela ilwan na tari se pina ilpa siya tawon si dan singe el pangon ko nga sang la lang si yok penali na fat na pa si penon si kumete Ako na ako may naganyapan kayo matagkat at bro. Panating akademiya na manas na akong tagani may iba kayo matagkat kiring kain siya kla finsa klasha may tigigda kasi taga tagani pro
congratulations fagrin faculo in faction lo malap ke lang lom na shish karangnya ku shama kum karangin gat kum kolma mo last ke lain lom shinge lain shapa chen mi shinge faculo malap ke misle o ya wo shama panan da ka ina fashi fi faculas ne pe ji me pachakan kun kumagalin na pa ngapala kin si fe na la asho ya ta ka insan kutong ka tulokin in de afrasia pleta sakta ke ben lang silas ke ben yok fin sakta ke din da na fasi ikunes pe kadita la kata pame mama kum ke din in de fact fuek ma kay na in te luti ma kay na in kay for pe fasi ma fa ke din ro gas fan ke a pot se ma kum la sis kai si ke kare ke metlal fi patali na tu Anche mi segna che anche nati che Apple mi pesce a fashion na se kadito la dalmet metlom kadito la itay klom wisdom nom o yan kaywa ma ikay sa na fashion yo ye correct malasha bagita shuka na se si posisyon na se skili na play na wani wala dito las na pae mislelom itay klom ka o yawo nung bayan naging fashion makay fala u sa no malap ke kain mano aquilo malap ke langsilo mo ako ko siya mapanan nga kenati kain o sin ke lain sin sinya ke lain sapat mo kita ako la nak fashi pe fin pas me wikat ke los siya wikat pe purong na si Tesla in siya ka phone in ta kain ni Tesla na nakla si siya kain line na ke ma lumiluto siya ma Shaka kaya siya nagsiskiting kayo no rin magkain akalin insulan kadin inventory ourselves kadin lakatas ya katas ya ki ne rin malas ka ki oralas in makash fana ya kolo kilo mala ka pamday kumita at kalina ingaan na paila kuma ya magkain nagfasiya pananyok na kriwa kat kilo mala plakong siya o ya uwagong kain kaya Fulala mana ke wain po mitala kumita ma nagkayo pa fincha klasa. Kina la sa ingkay fale wo in fana ke ako. Kat pula malam suka pa pa. Kat prayer kat kaksa tin ko kumin na manas kasan sa ingkay na pin ma. Din te sam pin na aklin kay rit makin sang ko mo das ke dak fuk di and makat tawe and nagawa makat fast na way long silo min kay galing Muita fine ni kunta dali to dalakilin lapat may platform kat may kita ke kat pro na shum kat ke fakulo malap na shum ke inen mo na tum stress may tangat kat pro panga pana kinga kalamia si feshe kanati nga shwana ke malutu che nga ana kinga akalamia malutu che las nga delta ka ke sie puklal mamosi je samasla Pukshinge Deuteronomy saptalong la ko foshinga ulne ke longol siye kitagatali ne ke me part tolu pasya nga ke tigin meron siya na may isa sila kan ishi part ne na part siya may tan ke sapta longol ko shinge pa singaw na ke singalime ko pa part siya may tan nga reading na ko si loy na ke mga reading nga fincha ko hindi maluto siya singaw na ke singalime course partiak lung fosingalan course na partiak to lung singali church na ke longol siye na text lars sing ilme fos singalai course na every ti kaya nagawa mga era ni school ko kita nga ganati share maluto tayo nga next time, I'll let him screen share reading scripture siya last na. Kalme pa, nga read akong kain we are read ako me liye me kanon me read. Ama si mga lat mga kain next time makita ka share ke we crash nga hopefully when he stay hindi unis na taos ta bakit mga friend bakit
they come online or a live stream sila nge liki pange kita kata ya part me the single na case ngal me ko nge liki scripture really scripture singa kas ko sai singa inan na case screen singa ko den ba ngai tang le wi pe na me mod ko na ki la ifaka me share after the election na I'm the agree the other thing academia text la so posting a like hosting na Deuteronomy sabta lomula course posting out in bang I'm the exact ang di kung sang siya ma na sin siya may ke shupin ngorslan na shum ni ko mutyak na in lom sel ines nuk siya maele jodin may akpaye suwe mo lal matana likun nume sano ilan si fen ausod. Elfin mai sa cash up siya, di kom sure kya nuk siya ke fong. Flokon la na siya ke kaila. Ilan mo koin nukum ke el motul. Mutul. Na ele arile na sangkulo. Elim katlom elfa in siya wo shum. Fasinga ko singa nikom patasu sure kya kata molin may kalain sa plom just a cash up na elfine may Israel si ka may si chamatayin si din fel loom lain na kayo may lain na gawa may tiki fata tili mola yang molin rek malal elin na mani siya el dalal fungila ele ele convintia molin na siya ele fa wo ya lain kom na sin lame god ako me may da kate lo lela na pa kung bitsalan dai kulu work malom na sin may ma katram ram ga may kaya o may tinin na ngayon bakla ilo siya tagakin kom finaro teo si was na siya lo siya tagakin kom na sin kaat na katle siya fakti safte posting mo ile kumeis maeda keorik ma fishi was roman. Pasingalon ko singan fa ma papa ni ne efati enwo ki ke shipen ma koluklan talik na talo sale. Pena pa mas ni. Talika efati enwo ki ke ma koluklan para tamalo sa ni na kielos. Mo chi fa enwo ki ke shipen na ma koluklan si fena. Imit or nanan ko sishi was line with talik makaimtel. Oye pedimet nuk lan siye katin mas in may akpaye la orstwe mo lal. Pangay me ona insulan me main sang guarantee me la kume flokonen parlong na kupin may kayo si. Isam la kus the may cause in fairly chap limkat flows il the molecules le pasis nga esot masap ke siye pasis nga esot masap se inge na suusa. Jadi nga kum tram ke me ipsingen. Kipel kum koshani fukun email om kum hisla kata wit ma kum koshela. Nimit folok le in age. Wilien na ta in ma lan mait se mait makain tel kadin mas. Pange kanin may tol mga charm ke lasin si Vash ngay. May siya may makain tel na kadin mas. Pange kanin may siya mga kadin lalit na kinapay din loy na si Finpela. Pag fintangon magatlang sikat na din rawo na si may ngay. Hoy ng lim katlong elefa akin siya yikom ki ma nakawa ko mara. Kung finpangan na raloman kung karing may katle alina ke nchiwu ye mo lo man fosto mo singen tikom tangas la tari fukun olive sonom pel si nimit folok age ma lola ke malala nin mana sin met se pangan met makain tel na kadin mas tikom ko siya ni crepe sonom
België met niet kom verloopleen deal België aclo. Kriplala in mana nasin may pagkain tel ekatin mas. Usin tiyan na may kanlala kus ta may kosin itself parang sapring maingay na siya. Wow. Well, pangin ma-reaching niya mtawa raw nagiga dara kay center school la nga siya na kalwo ni first nga like course nga anak ya academia pa text pa main focus last ki malutut ke with na phone sa niya isam la kuus ta may cause in fel itself elim katlo sil ta moli kuus le pasis nga esot ma sapsi inge na siya kani di kumtena Ada wangin may read nga akong siyam na pang masima point si makum sigala pang text la so good job pa kung akalim ni na me naging akalam si Fezi last nga in fact nanan ka si was ke may chukin malik nanan ka si was ke may chukin malik kumli ka na ti Depende parang ngalan na insist na pa kitinta ko sa akin mo yung picture. Cash English, si English, cash English na mo justice and the marginalized. Na cash marginalized yung ki makum long cash marginalized. Siya patatyang na ki casting marginalized yung siya may kumita. Mana nga siya subla siya kumita mo he'll consider mo mekanin marginalizing May mapatatyang naging marginalizing ngayon pa. Example na mo tulo mawit lang. Ki strangers, kamay siya, orphan, na widow. Pangan may nagip na siya yun na utulungan finga din nga tali nagip pel benalas ngay. Exactly. Ars may ma label yagi mo i-categorize nagipingala lang kung matali. May makat nagtali mo matewa. I'll go. Move back a little bit to where. Matewa. Namangan paya pala nila kalam niya, kalam kay tulungan naman, siya si Pemaral, kakalitak na kalam ngayon ba, man, Fuzzy kasi ngayon sumyok nagsimot palagi kong, man mo ito sila nila dahil arts, lagi na, sipit sila mga din na tenisa pa, man kaya, sing mat Christy ngayon pa force ka ganyan, karangan mapangpang matisadvantage ngayon, dahil, looks na reinforce the idea siya mo, but Christians nga nila carry on their responsibilities to their neighbor. Eh? Wow. Naipangan na magkatikain overlook. When reality pa, pala the fact na alam la, katin na nagkitin take care of our brethren. First, and then could extend the outside for the purpose of what? Bringing more people into the fold. Into the, napangan mo rin, na kita na rin kalam na, fin kung nigit Jesus yung da, kung lang fact na masin yan, Jesus, kung saan nga Jesus yung fact mo, betli, kung si betli crucifixion na kita, the Last Supper, I'm giving you a new command, na sin disciples lala, na, pwedeng nagtali command sila, ngayon pa, mo, ilanin lang si wanagil lang si Tal, wanagil dalil, na man makime, man kung finaro na, may tayo nila, you are my true disciples. Wow. Extension of that love within that circle, meaning it's there, but it can also be going outwardly toward those that may malang si. Curious, kasi ben lang sila, The pangan. Well, me, ale,
Alengan kilong yan me factual man. That's exactly what I wanted to hear from you. Ang proila ki me marichi last ngay ako may sure na ki malituto pa nga sige andrela me pero nagawa kita me or me akate last nga ki kasha may ngay me with a background nga share kita si background la malituto last ngay yok na mainly la sikyak nga pel siya masikyak ala wala kung fact pe faculty price ki factual man na wala nga proila ki marichi nga wala si background na katutuwa katfa go further katfa truan nga maluto da bay kulang mala pa dagat siya pida kasi siya gibo ko maluto nga ko custom da ni siya makumaki na kila siya nga po kataka na euro siya pa na rek mala siya pa na katina loen ki mafay ki din pa na katingan na pay la kat kain siya sinche kin custom kat ini na pay komunikat kitin rek makin wisdom mo ita kung katikin mo kinawangin italas kaya nawangin lalmat may wangin na pay kain siya na la kita tanmas yung kumin na sweet at kumin kasi kitin kain fact la mafal in kain sa cash kat kasi los ng gawa siya mainin na Pwede maging kaso minsan ako yung mola. Los akilin na los pin ako sumasap from fast kaya ako from tume. When siya yung blessings lang yeah sure man kayo. Katwin ngayon na siya wang na pay wang makufla yun. Parang ano ko na malap ki pwede siya makum na siya green kain akanati green kain siya kaso. Kilo malap amtan limit kumbay laki din shortcut ikagitin laki factlas ki may kas wala na long kas metal no laki din coin orain fast fall ki mama katita fast fall mama katita fall ki din share na sin pa kulo malap siya ang kat bro kinin mo na tum cheers guys metal on the kat bro kuma me bro ni ona kan mga case dai kun sukuna ngako Pamen, kung nimya coffee mo man, kung nung coffee, wala ang siya kung sukuhan nga ako min long na katfa. Okay. Man, on na, ang na siya nga, sila kung na on na sila kung sukuhan mga fact, lame kong madal.
Alright. Kagidashona ki me fijaklasha nagi shibefakulo malak shingat ki maulas. Ake me para na shin pastelas, ake para na shin may nakawa may call like church, may call like government. Ay tagawa mga faculty na akalin para na si doki na kayo kaki fat kulo malam shingat ki nilaki ang kanatikain. Try na kifinchak sila kung may kitingkain me share. Kitingkain share kasta ka. Ano kaya akademiya, may dutut siya nga nga siya pa, akademiya siya festival nga siya fact ma, nanan ka siya was, may, nanan ka siya was, may siya sin ma, like, katram ki may ma marginalized na, casting list na ke, fact ma, justice and those that are marginalized. Siya, kinga siya yung siya, ay ma o application kaya may ngali mo may kusay nga may kunisya nga finan guam yo na finan guam na Hawaii. Man, they look down on us. El dal me, they put a like a broad brush. May na ko may kunisya. It doesn't matter la kung may kusay, kung may truth. Ano yung siya may kunisya is a me, panan cash kudu siya.
anyway naging akalaming maluto siya interesting na pa that wogi got the background yung ikon ma akarin put it in context la lesson siya ko maluto siya matakan na rush si Jack Polon Bell na mga kain fa ka pa ke impedji ma talintin Israel ngay ke katil molalos los mata finanicha ye ang foko matitingal siye ka matitingal tako may chung tako na ichap sa fly million million dal to folkle likian ichap na kilo si folkle ngay 40 years later angaw later los matay ki me level ke fel Jordan los akula losin so muchak na ke flenolen losin so mushui me matan fel si makate lolela maile sang si losa los folkle again ichap after about 3 months taga cross me after about 3 months tantay ke finosay na ya na masih masih kya ke dan taga finosay na ya kada sang masap isang karangan mo lalo si losin ma pechima dali ucap na ke flenolen in karangan los menelos si fit in even elos te karangan me ka agos te na ke masap makate sang I lo si foot peliki fin olela mo en kenen flenolen ya ma ele sang akin si wo dalik na dalik in Israel apa nga academia il sang masap na silos kilos nta finosay na ya 40 years later pa maluto siya si Kyak na dahil ako lang inuchak so usui falenola ang aking academia na siya Deuteronomy pa siya po ka mamasak ngay mamusi sila sa mga sila Deuteronomy weyang Leviticus, weyang Oikyak, na weyang Exodus. Kung finridi po gagas nga pa, masap, di masap, makina, masap yo, makina, malutut siya malutikat, nga na islan, miscellaneous laws, may sangkaring, man katin law na kata na, sige win law na ki tawakian maluto ching fosing ya ching fa ma ki kom sang sie ma na sin sie mai ke shbe ngartlan na shum nikko muchak na in lom sel in age nuk chema il ashot in mai akpa ye soe mo lal wow ana ki ka tweet kom ne maluto ching nga kom kati fagi in some detail kain generalize kain or general me akate yala so kaya kalam na pa ye amasap nge ma tako ki lesin chilas nge Moses when ki kumita ki ito la so Moses yun na wi ucha na ke fleno la yan when kada sap kin na silalan or mile ta talbu shikil ta sang staff sula sang literally sang walk ye me yot ye el que ora que oye katil ki alta flow ya el apara fak mo pang special Moses el que we ucha na we na metigi lo siya sob na ke fleno da yan cross in fel Jordan am katil siya pan shoot pa na go through masap miles ano sila dali ki finosay na ya Deuteronomy kami Deuteronomy pa definition ke pumin law the fact mo second law di kami pa second set of laws ka masap sa siya and the same thing may takan sila finosay na dan shoot pa na kalwanin shoot pa na reiterate ka shoot pa na akon ye mama fight ke masap na yan na naging fact na siya siya point ma mo siya stress na pe akalim siya dalintin may chu nga pa losin na los fin som na ke flen na losin na in akosten na ke masak makadin sang siya los
na elos fin de agos tani as me consequences ke me si kya ke e foot le look elos e foot ali ki en me en Jerusalem Canaan en fallen lo yan sing na pa malu tu sugi ta kapang e kata pe me masak ma ita kyang Moses te no na kalem na siya sa elos fin som na ke me yok na masak ne main sang na sin mai kin mai kol ma na sin ma ekin mai kol ke mai nge kol lal tala in shiwas in pa ye tan te take advantage ke me mai ma sa cash of ko katin mas ka mai finne mai che ma ta ko ma arsenal los ne na yokin mas up singo na pa nga share ke for shimi da for singa will che fin pa mai tash mai che il kaya wala el de ko paro in na mani na paro sila ngan in na in as collateral la le masimalan sang guarantee mo ila flogon el fin de flogon en mani il paro in ale shukye me pasharam ki me nuk blanket ngina sivesima sharam kinya imi ngen ke fasingo in fact mo fin pa dal makin blanket like ngan nuk like ngai as collaterals finike la metigi fungweni lan follow nang mai tu pena se mai ka o ngai dal makin blanket ngai ma pe sang loe la mental chapi wen en dalan way na dali sang loe la pe en matalian mo dali sang katil dala pe na paro mangi pa me tu sing ta ko ma pe ka chap chap te ni nang mangi ma ta ka in sang karing in me oralan mai ko ne mai ma asmani la in case mai ngata ko me par siak la siak kan fin pas me kan sang katil ke munun ma ani ka me apang maluto sila ngai ona kinga kalme sikya ke polon pel si ma ilusta komta ye ke la falle fel jordan apple lo sin pitcha lo sin ushui me falen le ona kinga academia mosi sel me academia sin me chu ngai mama kadil ke lo sin ro ke bet mai lo sin cha na ke falen le na te kote kita la kula itak yang me ko na sil Joshua lan tawa shell dal ducha na me falen no mo si sil siba na kal woni masa mai lor akalim sil dal ke final sign na apang plon pel sing sikyak ke shafla yen ikunye ang maulilos me for ma in my said that finally akula lo sinucha pa lesson jing sikyak na shishki let me say lo sinis sam may nga ko ito la invest makray sa ko na sa si malang tuwa na pa kaya pa may call nga the call ke si was lo take advantage man ke may kaya ko may tupen na si ko may makating mas rulings like nga dahil fin som na court kasi pin dahil amay KN na church mga nanon ko nga dali ticket fan dali sang and yun sin lan may cash of pen now rulings like that dal ruling favor of the with ma cash of with ma dal the ticket advantage ki with para ama maluto ching alam na nga male una pa ye nga pa punta na pa la alin na unfair ta papa ng mama katpalakin kikat mata me fimbang kung mata kuam matam ta kuam pe katalong na casting it kuam ni pel maya say yama tali ta this kat makin follow in som na ke and makat kawi kat yeah kat you know same thing I feel connect like my things tali treat us differently tali attitude la tali ekle tali automatically they look down on us. Ang ama kat may kunisang kat me kat patachang na si fe si last me. Ama kat may tsena yun na. Asa places me
taka na yun tala upepe na sis upepe din mo liwen nga upepe din me mo inash mo kasang kiti talik na das me haro may ngi ti ali effect ali na sikat ngi tali may ngi attitude la dal lan may kinome na sin may magkum sikat ngi ali kulu pedak sa na pa ki talik ngi sikat ngi dal amo ta ko matala nga pa siya may track mo may kinang dal sang ka at dal manapay sila oral dal na siya sa akin na atakom tala katakilin la pang iskat siyaw kilosin may nifin pa tali mo dito siya isang cash isang mo plane siya losin ngait ma-empathize with us my clinicians arang amo pana akalim ya bagi may reaching ya katil sa kang kumtalin na kunten or una siya may kumtal fit there itali wo ya itali complain na siya ayash may tan cold siya was low then dal fit there wo work malo was ko te karingen me or along dal na siya may niya ako nila na siya tali ayash may ara mamo me amo ipang background si Merel may taling din Israel ngelos mtake ne le falla liki fel choto na los ako la los in chak na kifole na bayan na pa la super na kalwo ni masa pa super na reiterate la los in na ako stain na kaya sweet ako stain man there is going to be some serious consequences and she was kamo me mas mawupeo apa na ako me ako fin de akos masap maurik laki en mapatawing kasi drunk estudyante kumakat siya yang ke freeway akat overspeed at least may nagilogin niya kati itali tiga for speeding ang ako may sompang may tabi ka muli dokle fine ke speeding and I should pay effect insurance premium loan monthly premium insurance company finger dan nila speeding ticket silong kung drunk driving premium lo may go out kung may muli yung pang consequences nga kung finte may akos masa anke malan kat ngay kat fin kaya akos masa plan kata bakit ngay as bayadan na pa arang amo nga kulang malap nga fully na assume nga kulang malap kaya nati nga super pangat assume nga kulang malap kaya loman kulang malap kaya nga kung katikes la masing next week katin siya higin marisan kaya nga ikes la stage na assume nga short ay na siya kung lang si Samsam ke finne first part ka kung Samsam ke first singalon course kung Samsam ke text la kung Samsam ke first singalit course na kilomon siya awal nga kesa na siya nga fala ko siya lumala look at that wama ipsi mo kung nagigay mitri lalay isyak nagi the promised land kena na na mo you na reiterate kan the following ngamo application siya na siya pa is gimat life ni naki treatment lan may inanagasangan ba there's always two way to look at it right fin if the world treat those people in that manner it doesn't matter well but they will still be held accountable somehow on the final judgment day the ilyok sumisin Christi matlalay niya pa hindi na napagkiten isya pagkiten ukoy kiten akos kiten akkay mo yan kiten kasho when responsibilities on Christians pailalin kasho may na kung di awas kain ada kung kanya tali na di
naki sam siya ki pa pala. Bigge kumpangan iba ko kumpangan mag-Jesus il ko il din na shoot royalties mit in I government positions il di shoot part il din na shoot with makash of the powerful it's just the common people in pagkero on his work il di shoot with ma il shoot the weak things of this world to confound Ordinary people doing ordinary people. extraordinary work, eh? Right Wow. now why do you think that is man pangan sumnige kasian man main na man Jesus pa empower kat dan kana pa mga na now ay na ki ma common people man silela il ba empower that in further the gospel Wow. kami relying in Jesus manil pa is actually the one that will actually make the difference in how we look at things man pin perspective large sa to na sa to pa mga tayangan na min focus larger on sin pa it reflected ki work malang God. Now, when we have a higher cause, higher purpose. Not it's not about us. It's about the Lord. Oh. Now, mga Psalms yung kaya na kasi siya pa kita ko inakalin pagka kita ko genuinely understand ni kasa mo na paano pa text sila nga naki elak sibe remind us la when tayo mata YouTube siya la they were treated like eh, they experienced what it is to be considered the lowest class. You know, like if there's a caste system, na para it reminded him that like it redeemed them kay slavery like in Egypt. Na dahil put themselves in their shoes. Skinget tali na kiyatin. Man up ka na no na si tal slave tal kaya o alupan sila. No, ay ba naman nila dahil they enslaved to shock to economic system lang na na upe. Dahil almost at below the poverty line. In other words, Wow. yeah, na para taxing nila le applicable. Man mapay sang esma kanila dahil going for mas na fuwa kong na dahil we were there. I was there before. Nakita ask porque experiencing ang dahil and I only put that in dahil sympathize. Manil dahil about what it is to be in such condition, right? Na That's a na really always yung mga sa mga mga alisang supportive insang ikul na naklan may going cash or helpfulness in may pa paano particularly galang di meto sa personal lu for si Kyosa. No, meto sa aptan ikos for singal lu. The golden rule. Eh? The golden rule says what? Kaya yung natinanawa na kaya ora sin may katkiman ngayon in oro nakalnya pa even nga if I put my situation if I put myself in their shoes feel nga ask kan situation siya nga aliyokin ni nalo ngayon alin na yung nagkaka may expectation ba kamo yakin no mo ito yung muna sige nakitang gasa yun okay. na ipangan si pitch yung mga kaya nagi according to Matthew 7:12 pa golden rules yun Golden Orang sin anak ni kumbang sinurit na shoe. Wow. na kundi ano yung natatang si Bella kundi it doesn't change the fact that it's not na responsibility lang kasi believers in God our fellow brothers and sisters. Now all this in biblical time and that also you see small responsibilities lasin kan mga timalan responsible lang king makailan pesa timalan responsible lang kings imalan sin imagine the society asshole, but in this case, matalalbong yung asshole, not just the king. Okay. Responsibility is nga malan pang, may na kayo, na ano yung fact,
lesson ito yala. When kung the problems in it elect the one left, for as long as the human race goes on, it says, asek na as na magkawal na kayo. Okay. Na paro, today, ini na kaya na aglit. Kung di, siya malang kami kailangan faga. Kung di nga mga idea, sige pa translate it nage, kung hindi nage. Kung di soup kitchen din ang US ni. Soup kitchen na wayang Salvation Army. Yeah. Kung di, na sumige philanthropy. Mga may came out of Christian organizations. Salvation Army is founded by he was a former alcoholic, but he became a Christian. So kapay. so he formed one of the biggest non-profit organizations in Salvation Army. Now, may objective on Salvation Army, soup kitchen, viewers. Now, so extended philanthropy work like Okay. to help the needy. Yeah. Now, our biblical aspect. Absolutely. Definitely. Now, but you mostly see this in the US. I'm gonna say about in Europe, the mga ilta ko kisipin man isang pagkasa with my yok in and along there. I'm about the purpose behind mga ilta. Kumli yung fact masing akin ke kumli pangen interpretation na wuwulan Christ Church finen Amerike wayan pena church tak finen awai nga Ilan siya dalin me akfashi madututirash misingin nga Datalor of a why was set up dali siya at least once a week my dal som they're out there set up me naki kumli fin par homeless in camp and my dal som me set up dal dan kite sang moon and may kinsan katil tayo Iki pa na warm clothes or dry clothes Mamo siapa na kasi siap singe siap shum naki mamo kipel ma fin pa kachun kain machingi dal arsenal in na lal dal yok na amo ka charam ke masin me ke siya school la sa fin pa kum liye mugulsingel tu ke pinkene ko ngosmani dal ona kadin me harsh preconceived notion shima superior dal me Got generally here more it doesn't much money na that matters ang mold drugs na film pa to na ki as Christians la mako make sense here because kaya may rationalize la whether we're gonna give them money or not when kadang siap ka chin sang le kaya encourage sila continue to be sinful nang amo kata mo ito dahil use as an excuse la kaya man naklum ke is it okay to question whether they're going to use our donation to buy their needs? Siya ito, siya pa may tingin ko, ngosmay lang sang support siya ulal. We don't know. Our kind response ko approaches mo in na Fin kung liye, may matal nyo siya ng dal suspect mo il galwet maganda abusive manners Parang maganda drugs and that. Kung tayo ka in fiber, tak mo kung tayo isang money, pinay tayo tak mo mo na kung tayo tak mo kung tayo ka misyal na ni gusto mo lang si mal inina Okay. Tayo na kung tayo na isang money man pa isikyak tayo bagandang. They'll make themselves look so helpless that they're standing on the streets. Siya the money na. Marcy, she respond mo appropriate mo rin ba kung if I don't know, okay, yung gusto ni gusto
Katsong mo lang sinuma ko may na pangan. So you don't necessarily have to, but just okay, I'll buy it, Jason. Ga. Kumde, nga sa me, ishi siya nga si Kake si sa school la siya. Na ash me, na naklan mo tsak mo, timalas ka din me, kasi siya ka grid sang na. When kayan pala, siya ka tena kisang nakatari, excuse kun ma, me, lesa mold trucks. May nga mo pa issue factual, may nga mo, ash mate may ngos man, wala na le obvious na pa ila dalti. Kalalo fuku ko adaltal wang in mental issues malal dal. Ona yung kumwedan na di sa layak le me drugs Men I want my next fix So ash may chat mo if inang kadi gat finak satisfy factual like gat kemadudu chilak nim singing Kadin sang na kadin exchange kin la whether they're going to use it for drugs or for food to provide for the family. But that's a really good point too. Genuinely, if you really want to help someone, kung siya nga, kung vinsang, kung ito lala sa more drugs, kung sang pa na anyway, that's like encouraging them to, continue to be sinful. Ara kung nga siya nga siya ko la, George Slater ten ara. Ngamo yok nagigat ngamo masira ten ara man kat fin da kusai. Min wangin problems in homeless problems in fin kusai. Ngamo kat fin branch out na siya kataka set up church like ni fin na wai ngamo siya mawu gidin na bakdin siya gidin we involve gidin ma siya wo ye pang sap kun sap like got na siya. Ara ngamo amale ngamo me along si ki factual one fact mo me masing manches may tiala effect like may kon mo as a Christian ipang ma challenge si ben si lakite fkaura last na si lakat oro katalas ng conditional ko unconditional kat kasa mo kina min kat long si kat fin kasa mo si relative is na kat is our satisfaction si ars siya wo si na si fena lang or that difference si kamo lang mo ito. Ako min teora kitinang sabi pa alupe morning may class alupe kat sang na may ta fin de kasa kat finak masika just na kat naman kaldale para wo kat the fact mo katara na makatara hindi me dapat ngiti ma pag hindi me expect ma kulog expect ma sin may ta para kita frustrated all the time. Naraman ito, meron lang ka flushing along crossing as common long kulan really good flushing along crossing siya pa ma ape ni ne fati annual kikish ben ma kuluklan talik na talos tali ka fati annual kikish ben ma kuluklan dapat amalos ni na kielos may sa annual kikish ben na ma kuluklan siya may nga ito may kitlan may chunga Finpa telici asme, telici asme, secapas mako, ilga make tal, tentang Italia mo may tanawik ma kuluklan patan na siya. Mo fosingolon korsing ilalin na me straightforward na paye. May nga kumita kung di juvenile law sa in American on that or that encouraging that encourage me tali force ko minors ngay commit crimes when juvenile laws ngay il me kung fin commit felony si ko ma upe si if in it really depends fin pa crimes kung commit ngay capital crimes na para dali Michigan dali me certify a minor as an adult mati because of the nature of the crime tanga fact la
Pin batalik she me commit crime she. Ashura min Guardian records like nga iti na accessible na sin public. Bechi matali yes ngalon alkus le makuluk la nga mata kami ni mana so we kuluk yak le remove the records like that. Kali free na that been capital crimes ti para kali certify lan mo me inte yak le na lan serve time na ikain ilalin fact la siya ila dali sharing ki newspaper ko me mga men juveniles ni dala protected na pa tabamo al wala akademia ki mga singe menashe papa ne masak men ng dali kali papa men talik me delinquent minors ne as we know makuluk mga dali som shoot papa dali punish parents ne Araw in America dahil may loopholes ke juvenile laws ni criminals gangster ka may mga tali maging tali na itani drugs have you tried na itali slap on the wrist ita na upe maki supen juvenile may system sila in America dahil encourage itali supen harang ama alla current try facts ke maluto singe ke fashing law enforcement papa may nalud muito ali fin pa talik ngayas tal sa capas kami nga talang kulukban pa kuluk talorela meta ko idali ko in na paingi na matching singolon course ni fakla fin pa nan pakulukan kal na tan kal pa en wakia dati ka klika tika nan waki kishupin mama papa ko baba tika inan waki na en waki makishupin mama talik dali Manigin la siya me fact yan ko interpretation na yung mga ilmuwi penapalan pera na Old Testament time na online up ka na naging mga eye for an eye, tooth for a tooth. Yeah. Naging under na when watching it when mga Old Testament time when Mosaic law on persing and track na under the law na LGG ni siya naman gawa ikle na para naman as difference yun na naging but under grace misalnya. Okay. Kung nag-imagine kung bakit nag-juvenile systems yan kung na-arts downside siya man paano kung bakit piya wala in the man delta enable juveniles commit more crimes now we will not severity get crimes mag-committed ngayon pavinil dahil yes yung course na bad dahil you can then try them as adults we will not seriousness mag-get crimes mild dahil whether it's first degree murder or any other violent crimes Kafin pa ilay commit a robbery ashme wachimi while committing that capital crime but while committing the robbery wangan mama let's certify them as adults ikaw last status lang than the tried tried as adults the severity of the crimes right that le protect the lil ka in refill pain la siya dal email dal when they protect their identity now when there is no such thing come turn 18 years old man go straight to life imprisonment liye kulanji ke me really for guys ngamo ana ki nga fa ngamo nga kung sanam to gra masya nangan mo maluto sila ngayil allow us kidin dala na so detail na pa yon na lekale me pinne pa parts to lu ke second parts ngan sige really going to get long pa panage kumakale me tax last ni fa ma isam la ko was the muy cause infelicia pelem ka close el da moliko was le
basis nga so masap singe na shugo sa pangen text sila na kung elaborate alin na kalem ke ngaki forcing a just ni fa ma kepel kom ko ni fukun ma ime tom kom sista kata we ma kom ko la limit follow play ni pange kata o ye ma in encourage me ta in me isam me ma marching ma ikin ma dal marginalize ka mai kayo ka karin mas ka me mai che ma matai max los nge ke kung tangas latari fukun olive sono panga check na ipsingen na siya flashing fast mo sing fa panga ke kung poshani crepes sono belshimit ni kung folokle in til bel siaklo crepe lola ni ma nasin mai che may magkain tele karin mas kusin tiya na may kanlala kus pangin that's the same point ke part shaft kasi kana tiya pangin ilang kusin tiya na may kanlala kus ta may kusin itcha para nga sapkin ma inge na siuso nga mo alin na fall na pa ya kumni stories ko ke kikacharam ke selfish in singa Kaya ben lang sila ka na siya dahil nanak manasan siya sa pa mawan si Natalie si actual si kat lang yung ka kaya yung na siya ang mga example si Ben ang pa example kun mukul siya nga siya ka kanak na siya ki mi siya lahat na dahil okay na Wajib ka ucap siya kal oh no way Gisingin ko naman. Now, also, King said willingly forgave him. Forgive is dead, Nailan na kullo shu kaksakan. Naltufukle. Naliyak na chiyoy. Pero tapos mga, oy, biya what you kumoy. Biya mga kumoy si kanan. Kunak na. So mo nagisin ka ba? And may na King forgave him. Na may man ka na may kailan na tagakan na lek. Dahil isiyan ka ba? El fulo ko na ba? Misa sila na. Naging fulo ko na ba? Kaya buwisil yan. Kumne ngamo point siya feedback e kadel sa makitin lang si may tiya kaya may pang super si makil lang si kadel molikat le narang akong wangin kahit si mga kuminang malang si kaya mo itatasyak ash may silung ate nansisin si maki supinoro lalan ng asanga wangin na pa excuse na gimasing katin na nakitin katfin may challenge kat may question ganun na naklin na wangin exception kung fin lang si para fact mo me ki crash sa mo katin te long si ra wo makinan sin may ma akit pro pa kentan fin na may ngisuk ten kanao siya la kung katfinita na pwela na siya nga katsuktan na rin lupe logun kati or mafinsa klasha agatin para agatin long sale agatin na rawo na sale dan man it's alupe na pa tasak there is no two ways about it paano nga makadil kikin na agatin matayang lan na phone na magatin to focus na ke naman ako may fat mo pe kikat mo rin may tlap ko mga ako man how dare you Ako din may tali kung may Paul Stephen Mai kian mo kian dalam dahil wangin balal fong ilal dal na singkat long sila dal na singkat wangin ten na manas la foko ko ili kimeta tali apa dan mise alang amo ten na maupe dahil fin may balal fong imet nga makia ko na jes nga Salvin Roela panang each cut and try pang mga kumingnan ro. Ay ta na pwela upe na pa ita.
ini na kiting compare shoe kaya kiting ako yala mga kiting reach out compare akong kulukle compare sa matuo na shoe akong fale kituo na siya akong si Baosin kailan to ka fale mga ay akong tema na siya ang na shoe na rin wongan kanaos lain wang na cycle sige ako mintingan ngayon ni pa on sa fact mo kun dikia mulut finchi fele may malan na pen na nakla may mau pen nan ka ngay el finora kuluk na siya kumra wona siya na yak fusha siya ako yala insiya lak manasya lantale ama pala upeto mga katisang na singkat katen me pero na siya fin pa as el las que mo las akitin ala focus na nagtingin talima mapol may cleanse up me darong ti niki ba na crash even akil me killing shaft la may ala na recuperate siya ni en wa ki metigen wa ki la ala na kayo na pa kringay tang nila pangilong siya kitin ti loyang na ki ma negative kitin loyang na ki positive ma positive ki mo na aki may kamay chi as me hard fact la lalo ma nakimalit ito nga meron na ngalima lawo kasi kulang nag-share mga si nag-fact siguro niya na okay nag-fact siguro biya nga la masuk force nga really masingin ki lanigastaya kung di man kalam si Bible na kalikalam na thing if you hate your brothers and sisters in Christ if you think mo siya nga your fellow brothers and sisters in Christ kung dala me kalme finash fitang kung mo dal Christian na siya nga brothers and sisters dal ngayon like mo dal siya na they're still in the dark you're not in the light now there's a distinction between light and darkness I think if you're in the dark where's Jesus at in the light right yep then that means you still don't know him wow if you hate your brothers and sisters in Christ then you are still in the dark wow that means you're not in the light kulangan siya suwa agi kan kuriyan aki nalikale man agi ala wona pa po chingen kasi kada nga really na masig may maniki message sila mising ya tangawal what 4 John 15:12 John 4:22-20 oh wow see John 4:20 kaya di ko mo fe oh kumakas ka natin
Quédate con más. Vamos a fazer quédate que super na clique link singan. Quédate con más. Ay, engkau nganti kan le si la mau laman kun la pia nga amo Ah, kasin ku pa plug ya ina ako kona fazer kula wow kula se John tá por fast long ul. ready la meta kan Good. Fact mo ti fin fact mo ilang sikat. Ay siya nga may talal fungi wiel. ah Il siya may kikiep. Dahil tiya coin lang sikat. Siya il tiya liye. Il fin tiya lang siya may talal fungi wiel. Siya il liye. Oh, wal pangan si pangan si opera na. masing la fak nga el direct na pa ni masing la fak kula Kung siya na walang camera. ah Siya na walang. menga kay ina Ano kin la? masak na wangen Kung ano kin la faga. Ana, wakon si pe. Me, click ke masya ko faga. klik ke me Kung li link si mas pa ta. aw Sige, arko ye ask ke messenger lo man. ke phone no Kung sa, o phone pa kung may makinig na ngayon. mo Yung laptop di man. kunan pangan si pe Okay. kula Kung may flocker si ba click na kung may wutsak nga mo. So mag Facebook lo man na kung. Ashi pa na sa pa sa pa. Ashi ba spell at links in it. There you go. Asking how to turn on the wall. I sent the link again. So I guess just click on the link again. you cannot see me Yeah, go on Facebook and just click on that link on the messenger. Isak nga Karatil man.
Bang Delki, man. Stream sino ba nga? Oh, there you go. Ay, kita. Thank you, Sepe. You're welcome. Kumuna Wala pa nga, wala magin ma. Wala, nga kamis. So, anyway, as kung fact piya nga, papangin siya may isang kat if in fact magat Tidak makatwang si takat me. You're on muna si Mike Kuyes. siya magat kanli. Wow, nakat. Imagine ito na siya mga direct na pa to the point. In Wow. fact, alikalim na pala type yan masin. Okay. Okay. First John. Oh, First John. Ah. Uh, 1 John chapter 2 verse 9. we can read it. Kailangan ready. Okay. 1 John chapter 2 verse 11. Yeah? But whoever hates his brother is in the dark, and kailangan wala extension siya dyan. But anyone who hates a brother or sister is in the dark and walks around the darkness. They do not know where they are going because the darkness has blinded them. Oh, okay. The New International Translation siya ba? To me hukchingan ka na siya John. Sige niyo masige 1 John 2:9 lang 2:9 fa. 1 John 2:9. 2:9 pang fact mo katina may fact mo ilmatayin kalim il siya nga siya sin may tulal kung iwil pare ilmatayin loss niki pel siya inye Kailangan. ilmatayin loss niki pel siya inye No, okay yeah ngamo kalim ngamo ay nakikong fact ngayon explanation siya kaya pa. Hindi ko dahil explain na pa ngayon. Kung fin fact mo kung ito ka kung siya nga may buyom may malal from yun na kung check na ars in loss na may kalmiya ba kung check na ars in loss kalmiya ba kung check na ars in loss pa kung data lem kung wang gisay tala kung check na ars in loss that pa kung kung tinaas kikalam na lemilas kikalam na kalmiya pa may chima explain ba sa ba kalmiya ba kung check na ars in loss na kung di pa na safe. Oh man, Oh man, that's. Now, this is a powerful statement. Wow, that's a really important Kung point. din mo nga ito nakapailan na comment vaccine Italias maglaman one thing mo may kalmi pa kung i-spell well kung i-spell well. That's Eli Whale singing.
kung cleanse up oil kung hindi lang si President Luman. May parang sakla. Kung siya naiwan ko mas nagilosh, kung so nas kikalin. Paro kung kufen lang si Maitlum nga na. Kung ni ito may large church ni may dal pada na kulukin mo. Adal wal na lalat church. Ahora kung ni kayas ka dole. Amo para dal akalim in fact la fin ba kung mo tuti si consequences ke or makulutong ni yo kikina. You're gonna be held accountable. Wow. More than anyone else. Ahora kung ni nga alin na nga kulola kung may sakat point nga mo siya sa iya pangan mapangan mas mga kung may naki relationship la kung na singkatan nga kung may syukitin may hindi patachang nakihipsingan nga ito la may nasyuk ko personally Lagi kuyangan tan kalyas ngal sin. okay. Wait, it's okay. That's where we go. Okay. Amo sige yali na challenging na pa na ke kumle ke kumash ke situation si ma angel bang le akom kayen matalom me ki ko mata kuwa me ale fshash wo ma ne ke wana ki kum tel relocate ngen ale na ngamo ma penato kudin ko na kla tamale lo ngai sisters lo mo kata share ke long slash na sin si na komson na la ko kia si jak mana yo sinasyo na nga si fe na nga fin siya talikuya talikuntik ngayon kaya ki ko mas situation nga mo when situation yo o na situation si mas kaya aki nga kali nga ita tayo me response lan talikuya talik natas ngayon alin lang nga arsil dan nga sang nga sa pwede na pwede si dalingin ang amo siya tayo maniko ang amo parang ako taka na kay Masi may mamasikya kayes ka nga itatay la ka care na sinsiya Shrek na ash macros man they have a long way to go ang akla ka ngalan ng kash kasak na pwede nga sa pwede na pwede o yan na hingi na siya pa na malutut singit ako na si Kum di siya ba fascinated kilala nila siya man they're willing getting siya nakin manas na sila dahil kay Milo sa rong I mean nga masipe or walk din tayo na naskirin move forward I mean Bang mamay relakat fuku liki na fuku ki plan natin na parang kain situation kain incidents nga kaya kanta kita lit na talit ko arsil dahil nga nanti dahil nam tawag ko nga sa strong dalan ki nakla mana falling string niya dahil mana kasi pulay sa ko kasi man irresponsibility I'm wangin. There is no room for that kind of stuff. Ki bench makatigin na napay green man. Kake so ito relay so wang na pay space na ba. Nasiksive na bangali does but still it doesn't justify ano tela. I don't want to have nothing to do with it. Arang amo siya pa na alam mo kung may nang kung alin natin na ki masilu masikyak to. Kapag na pa orang akong tawag din sa na masipe orang alin na nga nakataganin
gas lang kat mungkin na oil lang kat mungkin na pa kan gas akai kumpe may akai kung dito la taligi gas taligi kuya kung ni true me ke Stephen walang binalikiya taligi kuya feeling ko sa ito talaga na taligi man na king the one or two bad apples man Kaya laylayin sang ora kat matayin lo siya Kaya laylayin kisipel dala kat me kat tole Hindi, ako may compare ako may and in there just set the example na sindali na mo may chiluo chil malala kung lagi kung te kan excuse kin ma kung naive ka kung dahil phone ke masap kung mina ko kiba na itala me masap tal te kain kung te kain sinta ka te wala na maklik si tal please mina shukowi charge ko kung te kan man sorry I didn't know that you cannot use man ignorance as an excuse you're not going to get away with it sorry that's your own responsibility parang amo tagani sila kung man each and every time nga kung tagaini nga kung tigin marriage tagaini sa tigas tagada it's going to get better and better kita orain me makatarang settings class na kita na may tayo wearing ito wipe may long polo la considering Benjamin Kadaramasing I think we did pretty well launching card nga lima follow nga alalang si Belong kung sa point na wowing sa nga fast pe nga fin jagin file mga orela ke tagay sila hindi, watch it. Want to share briefly, oh, okay of course Kung naging mga kasi kung naging lang guys, Maridak Masi, you can interesting. It's not wrong. Think better, live better. Think better so you can live better. wow Namin message sila bisa niya. wow Malutiya pa. Masyaan ke. kung luti bising Personal choices. oh personal choice Personal choices na matat ka naging make a base personal choice last ka naging. Always there are two sides to it. You look at it from God's perspective, and there's always the world's perspective. But both sides, kung may failure lang, may consequences ke mga nan. Hindi ko man choices wowo. wow Yung choices ko malangan page na gigastan God. Iwan ng regret lum. Naman ko pa na masimasum na ke kung may concept siya ke sowing and reaping. You sow for the spirit, you get a blessing. You sow for the flesh, you'll also get it, wow. So nga fact kan la, watching nga fact kan naging facts longan la, katabi la masimam da may da response lang may da alay responsible. Ama kan lagi, pangal sum lagi, but if you think better, Man, that's you'll live better. Make I think better, I don't think some of these people think better. So if you think better, obviously the result will be good, right? So sometimes people need to People did things stupid. Not sometimes, all the time. Man. Oh man, that's napapag malum talam saying, man, man na pa si ba fact na masyo ko may think better, may na wisdom lang kada no, pakan buwing laga. Oh, wisdom man karin in pasang direct actions law man. Man, you can't go wrong. No, absolutely. Absolutely. I couldn't agree more. Yeah, Kung may Christian siya,
Kung din na, in wisdom lang ka to room. Oh, you finished? No, we're gonna come pick you up. No. I want mom to rest. She's not feeling well. No, she's just tired. I just wanted to get some rest. Ilangi, me and Uncle Kennedy are doing the live stream right now. Okay. Moli nilore, mga subtract lang. Oh. How do me course paltari ta? Man, that's ano pa si kumli pangan ma kolar ka na tin paray ke. Awon kumli mana pa sila. Man, kilo malap ti kum sakak me pointing na. Man, it's sick kamal na el patte na pa. Tipelin me think better. Pa let think better. Kata mo ita think better na yung me man, I think start from scratch at this point in her life, man. That's I don't know how you explain that. Ano kung pwede, man kita pala, mga buhay pala priority man money pwede. Mm. In the bind of the mark, kita pala ngam fact mga, we can take some time for ourselves. Mm. We can go and make the mga evaluate ila. We can prioritize here. Mga tayo. Man, we could keep looking sideways. When we can take care of ourselves, then focus. Paano kita kita siya not the pinpoint last year. Paano may ina na gano'n ito na and nakatik ko and keep letting others feeding our ears all the we gotta do the judgment ourselves. No, absolutely. We can't allow that to happen all the time. Probably, yeah, you gotta give credit where credit due. Kaya di ke mas ni sikya ke sikya man. When there has never been a point where life we might I decided that reclamar que hotel mo there is nothing fin parpel falgitin step up. That was it. I'm not gonna let anything get in the way. Our obstacles, gosh, may duo, but I'm not gonna. Man, there's a sa parla ki guys yala no pe na pa I was napangafaka makes me even more strong now. Ara man, kumli tingata ko Marcus been relationship si last kasi kat nga man I knew I wasn't feeling too sad. Atena le aso atena le sapar ngata ko iko man. Main ngakala eli ngakum patawat ni nakat syukurin after doing macro those kasi kat. There's a point I think ngakum kat apran nage point si makat di mo wan na pa fin sak din actual sila katamay ta kat kay na ko yala na pa for the fact that finang kat nakin so karina couldn't step away from them. Na when kingali ke tena sikyak ke page mind na sikyak na man what more do you have to do? Ash malala ko minakinara. Man, that was crazy stuff. To me nga tanga kulo malapla nga mo makulo malam sil kenye siya moiling mai when na talikitik saying man isal moiling ma talba man don't go for it
rela ma na tu ang na weng na ngai pela fin me ma we will be okay. Fine me da nikinta. No, man, I makin mama katin sina sika pe na kayo ngayon sangat fasilain na ba. Parang ama ni na alin na file nga ako min me kadi na rama singa kadi take it seriously kadi share kas like gade. Ama sure nga mo wupe put keep me in check. Nothing fact lang mga sa kain mit ma fact lang mo pang ma ka nga oras yen. En fact mo pang kad na pinmol kan lang siya. Ang Google ka absolute opposite from what I'm saying. Na para kalmin fact lang na it keeps me in check nga always ngayon nga karamin ko siya from. Hingi na nagi church la sa paya kita sumuya alu. Arta falulak nga me som na kaya alu at market pin or alad may pool yung atin ang season na kaya. Panahon mo maurik pa na direct na sikin sa challenge siya pa kay kalain sa plot. I'm sick and tired of it. Awulan na pa abang fact la as may pool actually may pool at church whole ka daw ka na kulit yun may. Ang hindi dahil lost na pa rin mga dahil. Hindi, paano 1 John 12:9 fact man? Angin. No, art ko din siya klala. Paano? Kaya dahil deserve you God. Dahil kung ditafong naman na pa si. Hindi, paano fact pagkat klala kaya na pa yan? Ako pa na pa Work ma well kaya mo ito wag nila talino na kain mo yes. Man, almost everyone that I knew. I feel ba may si kaluwa ito. Man, they're really good at it. Bakom tayo kalma mo siya il puer sin dar. Na kung ne kaya nakitin the back of mata. Kati nakitin pa So, I have to admit, nothing about it though. Parang amo lumalap la masing as ano nga mga share cast like that. Sige I feel good. I feel pretty good. Masing wala na live stream our sharing system with it long. Parang wala could express custom God with mga long na kumne kita na ako yun kumne compare naman neto sa talong articles what single articles single longo le pangan masipang bang Great Commission pangan kamain sa kasi mo here sa mga simet na malipit na video zoom na lang in fact la all power is given to me in heaven and on earth therefore you go and pray to all nations baptizing them in the name of the Father Son and the Holy Spirit and including everything that I taught you masing nga pa Kadaro itwas ki fulfillment mati Great Commission singen bang papaga live stream singen. Na kung yung ada post mo diyan ang loot. Kung the expectation lan lame na siya pa. May nagawa mapangon ko call themselves believers. They have to do something. They have to at least whether it's in the ministry or service in the church or talking to people personally about the Lord. May bangay expectations yung Great Commission niya. Napapangay siya mamaya kaya in other words, faith luman de tested kima kumaron. Kung saan la James el takma na Paul el sa ampeke takla. Kung tikkan fact mo kung as faith luman wangin mo kung backup
Okay. No, exactly. Now, now, Uh, mm, how are you going to back up your faith? By your works. That's where works become important. Yeah? uh, The work is not the saving knowledge mm, of the salvation knowledge. Theoretic mo. Wala fong exactly. faith, faith alone, yeah? Paano I'm Ephesians 2, 8 and 9. Yeah. Salvation knowledge is a free gift. It's not by our works. Yeah. Exactly. Pero bakit yung pastor ba? Parang postmate matuyo mo dan lang. Yung empty-handed. When you got sidelines all of that, that's what nag-ialiwa full of. One mapulungan kagadanangan. You contribute to that. You further the cause of the gospel to them. Kumli, Okay, go ahead. concern sila kingin na paila. Kumli, may machu ki akademia ki paipala. Intelero me alulal dan sin kadona in tradition si. Uh, So nuktuk yang katuya salat katuya itay yang so rela masing floko rama kumuran si beso dile art purpose si mayok si pe ah, na sinayar ka kat sum gidin aksaji kat shuk gidin aksato yung masus asin na pwe mo man down the road eh Katoron na may na it's like a tradition. Henry Somalu flopot teora si fan na mafat ke pa pala. Henry kum so mucha na ya klawit sa pida ki mata tu ya wala ko na kon si rela ma flopot teora katash mafat ke pa. Ona island tradition si. Ito ya kat ki fa huya lu ki shen. Kay wa rela kuno kon ak falye insum mangya wangin mawukat long makatorela wangin me may katya sila ko ma sakay ma las kitin sang sokla som na hospital shuk may kitin adura ko som ta ta akata ak falye na pin som na kya ni shen ko Ugi ka trash kuya alu ta may purpose si marak din som kya alu kat som din worship sin kat din worship na sin pasta last ngay asa ngay ni kat dalin mo reward kat si wal na si ko si me kunokon makatlong si asa si sinapain malan mo ko sa kat karing si sinapain si kya ke kasi church matagal kaya ko sa anay kakanamit na ada ko li ka tamit nga na reactive collective amo la che je peux faire que je peine la that fan. That is something that look nice. That look like they're really active in ikala sa patala. Ma force mo gina patala rela. pag kumento mo kumapangan sa beso, Jesus is back na, like alam like, Malaysia, siya, pos mo the mapangan, Lord, haven't I done this for you? But respond wala para lang mo. Depart from me, I didn't know you. Mga na may kalam. Na kung naman siya ka din nagkanalin na wali na singkat yo ko pa. May ilpay taman ko ba? Ilpay kain solve issues last year. Why? Through a change of art and through how we look at our perception of things. Kaya ko de kala man. Pero mi ko ya kalenyo ki ka tram ki situation mama sikat ke masilo masikat ka. Tram ba chalin na parang na lupe ting sisilas. Katalin na despise na payo ye. Katalin na saper na payo ye. Kalin na actor siya. Ali kat tram ki gastan ka tingin na talali.
Manendo, talali. But look at it from an angle, well, where it allows us to forgive and forget. Then she room, she get into the shukla. Man, maybe we could do this. When bang mga purple. Ako nati orang masih kat finta sharam kyo yalan kat ngalakan nalin nakat alin nakat dang ngadis business kat ke. Ako pangay pa ngam sige kan fat na ki factual man la kat makay na kat finalum sin kat makay na kain. Amay nga po mas ki po si ma katida na po la fin art latra insias may sas misle. Akat fin fala na man ko ang singat at para na siya. Wang may ko fly. Ito na phone na nila ko ma. Wow. Wang siyang lash, wang in area, wang changing lash. We know that we're gonna come through each and every time. I'm so happy. Ngali na yung na pa. Ako, man, we're gonna expand this. With fashion, we're gonna do the same thing. Parang ako hindi masin niya. Book. May tayo si books yan. Standard lesson commentary. Helena, if you are King James the version siya, na kung fast up siya may sum nag Amazon, dahil kayo not okay. Okay, nasa pan order yes. Make sure it'll order the correct. Make sure it'll outdated. Make sure it's the current may. Para September ni kayo okos pamasin ni. This one ilaw September ni kayo okos. September kaya tari kami. September kaya tari ni kayo okos kay yan. Kombinasyon siya kung akalimingan pechelas pa na room. Okay, fine. Kaya nga mo, tari, hindi, alam mo lang ako, naki-ip siya makatsuka may personal conversation last year. Whoa, this is going to be part of our financial application ban on last year. So it's okay when we do that. Whoa, naman pangipin pa na application part of our presentation. Okay. Afin sa akin, kung pala mo, wo managawa. Alam mo na pa. Camera and tuman, wo kung make sure fresh mo lun mga isipalan so naskat si may webcam and do. May niyan webcam. Webcam now. Wangin nila, saka dati ko may pretty much wangin makumin na ko may connect na mail. Ila orek ma. Kung di na ko install. WEP, webcam. Webcam. Okay. Alamang amatal do mo limi kosma. Well, yeah. You can buy anywhere. Ask Walmart yan. I know. Oh man, kung finsong na kung sa matay siyak na fama ko na si webcam kali shot na zoom na kung taka na connect yan na ile automatically ulit ma. Na ngaki sa kulo malang tingkat ki at siya fila may session si last ngayon. May pagkatakwasim siya ngayon. Alas mi mo, na contact kung contact marries, taking marries. Pidaski hotel whether it's going to be Wednesday or Friday. Now, kita also automatically tayo lang kita siya compare. Na mga ringin na pa sila yun on subo na kumpara kakali Okay, fine. Kaya ko lang ako na konsubo konsubo mga sila kiningin na sa mga Tanayin, ikaw lang subo Kailangan check ko ng sumo na kumpara isang kali yan. Iya lang yung wala ka katiya pa.
Ito lang ano, siya. Ikaw nanti. Ay, Kulangan. Nasa pun pula. Wala. Just the camera. Okay. So ngayon, so tumin paray kali me program tilak ne. right. Nung kataman dagdag, civil ba, dahil yung tuwing kapsa din kung kapulong yung malap yung opportunity na mo siya dan going share gas and lum the live stream doing it. At kung malap mo siya yung kaya na gawin mo siya. At kung pa yung gas lum, pero like gas mo, like gas pa. Na mas kaya ka din going sigala yung nag study gas lum minsan upgrade at kumun live in life. At ito ay pwede sa ulas na pera, balik na dahil. Kuya finan medya finan usahay. Agad anak lokaksin yung lagat kan spell na mo kan dari kan kan publicly share your word. Nakat pa din as maglong nakakilos gagalos bagay mo din nila ito nila. At kung malam yung kaplas sa nila mo siya. At kung nagagagat ko mo din wala sa mall at siya pa siya nagagagat mo din mo nagkandan. Because the last thing I can see is la bella belly pa. The adversary is doing his work at the same time. But kulo that are starting kind of mode. But the type differences can mapaya mas ito. At kulo di galing siya kaya siya ng perception ng galing at nagaya. Mapa perception ng akaya ito. Tingin mo rin sa wala lang compare to mo sa kailangan. Kasi la akaya lang nila mula lang ng yok machine. Ito na siya. Kaya ka na phone natin ka natin o yan mo ang trying to spend the unnecessary situations like this. But once yung toxic and population,
We got full recording, but character ko nag-isipin. Kasi meeting siya talaga ke with fashion. That's the action da kung character. After the Hidden Mary sometime second of the bell. That's it, mine in the bell. Action ko na, kasi po, it's siya ke may plan na siya style sa akin. Men nga kulola kumalle ko na le pro wupe ale lang sulong jin pro sulong well umni ana ke ngava chuma kite suga kitin rotalik nata ngin we involve ke masin ava shape ma where talik ngi talin we pe me we'll figure out something Okay. ngali mo me for the first time ngali mo woman ke nga format sila of course kite di nagi pa nga pro actually kunon sugo kat pro le nga riti pe it's even gonna be better next time ke kita ra masila saklo nga dikie me nga share me scripture nga kiding nga penali ka chapram ke metain mga itang penali dan kai inalin na ta kono ro dalin langas ka malututan si dan katrit dal Arapa sima mga araw nga riti merita pe ang kaywa pe kat praile ke merita na sa saya pa unso ko awo discussion sila kung kat sakram ke kanan sila me paten alero testimony is da ngamo apena pidin uskatan ke me application part of the scripture Wow. nga proud na pa nga alin na ingan na pa kulomalap ke kung alin na ako la look forward to the kawira mas nga tigin marriage nga ito lalawit at ke with fashion Mama ako lang. Kung kung hindi naman Mama Billy long. Malapit mo le rara na gimana fashion. oh wow le karen tila le rara lang February non gos pa me malutut sing pa siya January February non gos pa January fashion asa ke may rituals nga aske duo Samuel singa luo siya na kaya Luo me. luo Samuel nga supaya na Okay. na siya singa tak mo nanan ka she was line ye wow nanan ka she was Line ye. line ye kulan sige me share liye me caching this girl nanan ka she was line ye pa nake caching this okay there you go caching this nake pa oh Nathan condemns David. Oh, Nathan. Nathan condemns David. Na si Fashing pa nanon ko she was line yung kalila si Fashing geshen ria fakma Nathan is kaman ke soko papajak she was lena. O papajak soko pa Wala pa nga mother. Nathan okay. Anyway, Lors, klase lang natin orang kain. Kapangan how Nathan condemns David. Oh, okay. Well, akin na give you an heads up komintawag di nga text yun may reaching it Kasi mga number parity. Second, text mga number parity pe. text yun tingin na. Second Samuel, chapter 1. Samuel Luo
was singa luo Samuel luo Samuel sapta singa luo was sinagaya. Na Okay. part 2 sipangan scripture reading part 2 singan pa luo Samuel singa luo was sinagaya na singa tolu nage singa lumekos. Singal tuloy yung singal nito. Luo Samuel singa luo sinagaya na singa tolu nage singa lumekos. Text singan pa Luo Samuel singa luo 7 was it Josh the first part of that verse. That mo 7a. Okay. So just the first part of that verse. Bako me pa text larger. Then Nathan said to David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel, says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul." But just the first part of that verse, Okay, so again, that's gonna be a good lesson. Luo Samuel singal luo siya nito ya na Singal tolu na kisgalimekos. okay. Singal tuloy yung singal nito. Texan pa 7, first part of verse 7. Okay. Yeah. Lipangan dari nga me akipak ko lang mesum ngala mo kung siya uman kaywa Ah. kumadawa ka di man kita sipa also nge unistea. Yamta gwi kita na kung kala ba bang. Ang katakel siya alam lang silong me akatayo kalong kala na alang sinapay alam na siya una pa ke. Alam mo pangaka kada compliment di mga rectary ni nang mainly may fan na mga ito pa masalan share lemang pa dahil pa dahil consistent dahil pa share ako dero nga like papa nang hold sila hindi share gaslight ka Oh. nang fin panga flop le nakialu nga right eventually nga tu itile or mind Henry ngan mo so we alu ngan mo share pe me kasi may tadan mo ito la mesikat ya alu la Ah. Finba finba activities, finba may wang in le, finba are viewing, programming na nga ni ko, as mamasika, pangay siya pesipin masira nga put together me, masing nga may isang informing may platform niya na nga. Aldari, kung malap lila katlan, daflala katlan kalwini fashmate, kung naman ko ang alin ang siya wo, dan yes nga nga pala tayo lamang. I'm feeling healthy, comparing and healthy. I hope you do the same thing. Okay, yeah. CP, Mile forgot, Chail forgot. Ikaw na. Il chat now Rick Mars, Kansas City. Kentucky. Oh, Kentucky ba sum na way Wow. Wow. Ilang, mamulan work mo yes na ito ko. Lang to get siya po. Paano? Paano? Elwo na. Ibo na. Wala akong tanta sa eh. Wow, maganda siya sa mil. Maganda na kaya din. Maman ko ako. Wala kang parito. Ako lang malap kaya kung pray isang talikuyas ko siya talikuyas kaya nga. Wow. Lang malap kaya kung fact line yun tala. Ang tiginalis terma. Wala lang nature ma. Steven Isang watch natin nature. True, gusto lang ni Pachuel sa palash nature. But I love you, brother. Take care. Okay, kahit pala. Okay. Okay. All right. Hello. Take care. Okay.